Kardom, Pinyada Birta long penelisami Raniti Mungpi, Nona Zuita, Birta Angton Pen. Nilip MSC constituency ke Palo, Chotiana, Bura killing a wrong lapen, Kamarkro arong along, Kasa, Nilip Arwatum Pen, PMAYG Ahem Kitang Tiadim, Kahumrida Mabirta Peranke, Pitortron Pen, Kat News Sahemalong, Birta Pali. Storkar pen kapanong pon ki dukilak hemejang riatmaphan PMAYG ahem Nilip constituency along sitame penang anatum longdundo bonta penang ana hemke kipatang tisi ke ong lason taksi pini kasa Nilip aropen labang so ahem kikim kitang te kidolang mapu kilan cari dambo mahut Chotiana along sitame kikim kitang tisi thekpon longlong Lasila hai ahem kitang tialong kasa song pen sodang pen ke jong pon ke ahem aning ke kitang telang le koson si work completion pualu ki pilong po maputa Nilip blok kacari pon ake hoya tuma phan karjupon pado Lasi pini kasa song pen ke jong si lahai ahem kachiklem thujia phan kachisi kachedang pon sia phan avelang lapen claim clip prote pader de pin pen lamhoi pa bon pon na kopuputa klarda pen ningje pon Ake ram kini Nale tumarong men pila Brakeling. La PMAYG blok pe nangli phanangi pipon ahem komentu anikan ma jikim no. Kedam tang suri ingkoi anikan no cheng lo sone pinian sone tang ne da. Tangon dalo. Tangka ki ulai cheng kon na. Tangka ki ulai cheng nang li ko lo 35000 ne ko ni du ko. Nangli ulai. Batai kon aphong lo ulai ta. Ni ki chiteng ne da lo sone batai hini ke ulai long lo aku job card ulai long lo pen ke batai thom ni du. Te supervisor men pila. Exxon Teron. Edson Teron. Oh. Te Alang lihat dak dah tumla cukela sorma. Oh chukela. te labang so hem amen ke nangli men pen ma. Ni linen pen ram kiling amen pen ni fan kilang. La batai tin nangli tangka ulai ta nangli sidun dun bani. Ni sikit Tangka gola ke kanan ni nangli panang pini pono. Nangli pila nangli phan. ni le fangela tangka ulai filo puten ni le fangela pharo phonang people la. Panang gola anda. La batai tin la pharu phol. Oh. La anwet. Ente labang so hem tang ta putha ke nangli birta piluma. Ni li video video long ta dam si report chi pi dam lo ala tum pulo aja same la non chiklo yo ni ho non patang be ko kali te alang li fan same ni tum pinya keng no awar tai ta wi kon pu se alang li video te ni pulo. Supervise lapen gram sibok ji tumna chumri relang ma. Cirang lima. La rang ve la tum ge. Cirang wedi. Adu ta bang we. Hala supervise cirang wedi. Rang ve ki wang ber ke la sam pi charang. Lu te alang ni te batai hini ni batai dom ni wang. Oh. Barasana Kamu rasing na. Anda karong amen ke? Kamarko Ante labang so hem ningkanan si ke nang kim nang gerang pon pangcheng lam. Kalau so ningkan. an kanata koboan kini tame nengkan hinian arta dolo Gani ata dulu deh. Tangte la blok asor peni yang ani nang chumri re ma. je hamri mana le la ji bang ko tamala photo pon po thakada bang po pro mira ra ko kana kan han ke phon phana re se pe thakada ta Mala ji ke. ji mana la ko pu sana la sampri pen dora pela ji Tini la. Ante la hala moha supervise tame nang chilang lima. kontraktor ka prang ko bang no ka bang hin jang Awi hang yang la nang tumhala phan beta pi bom lo gadi. channel phone nang deng de ka La esonteron lo gadi. phone nang deng de Nang deng de. Alang li semen ada so hem long sir bilo yo. So semen anta palong la lo gari peng chen macam pon la lo semen. Simen de eson chi pon la. Pon la lo. Ante la Material la hormu ka thang ka da ni dengar betul. Langsung putha kana tum blok sor phan pinai pudunji ma na patang pivek nangji putang puji ma matang te Ngalai koson sinang tum kari da. video pan ete dam la hai. Fes dam lo. Asan pan hang lo mat asan la hai da lo so ni. Eson na wang haida. Ba hai da lo. Ko da la hai da. Mat video bang polo. Nang le mat tha ni sina sa tang lek ji. Ko da lo te tang li mana ke ning kan se ha fu ele le. Ang ko ta video ta bang me. Adu ite la bang me. Kontraktor pan se long da ni. Blok asor mate office a staff atum mane gram sewa atum nang humri re pin pentong labang so hem na puson report ki pilone ne de nang ka humri pentong ala atum report pu ki pilone sita gagos ateng bangke complete puson sini tum thek long lasi la puson
kupuson si latum ki claim unma ki claim thekma bana humri repin ben tong la tum ki claim dat ma lake ni tum blog asor phan karju ning hang lo mane kachini ni tum ning hang lo la pen ke ilitum ni libalong la puson je penangan ke the ki ding atum la pen ilitum a representative MAC atum la pen non present bate ke dobom VDC atum pusitame hem so ki kim ki tang pamima ki dukila katong phan ki pia hem latum ki sangkok dia dim dolong pamima kachilang pangkria jok puson sinitum katsa nili baro pen ke nitum pudeji athe labang so hem tangti pu theklor gagos along ki patang tang pu a report ki pilong ba ki pi undet lake blog asora ning hang link ki claim apotlo pusi nilitum chinidam laposi non prabjin pen nini ni thomang bong pen pine alang leto phan nang ki claim pi nang ki ot pi nang pe tang pi action mate kam jong sinitum theklong pulotang te lata nilitum ala tum phan kacherap kacheto hitame ni tum ta dodunji kali lanon nini ni thomang bong sitame labang so hem nang siot edet nang claim pi pedet nang patang pi pedet pulotang te law and order hin along sitame ni tum ta la tum han sodak pen lam hoi pipina kokpo lapen a block stop tum hai tame sodak pen ni tum karju ke patini mate ala tum phan lam the bangke ajunang kokpo sodak pen ajunang kokpo sini tum katsa aro nilipen ke pachini lo Mahamaya Mother Committee atum pater piponsi Longpho Polling Station of Farmer Leadership Meet ame lapen pekar om kiron ame ka padoponalong 18 Haraghat LA APHRC Youth Secretary Rajiv Ramsa lapen Ari Sanghatum BJP along chip ogdun tanglo Mahamaya constituency ka parlo Paklong Klam Mulajan Sar Iktimung Buraguhai lapen Langlai Palongpho Polling Station Pangrumpet pen Leadership Meet paman ponlo Bangso ame along Kalitang Dindayar Upadhyaya lapen Kalitang Siama Prasad Mukherjee atuma phan kachikimo amilur kaipon Mahamaya Mandar Committee atum pater piponsi Mahamaya constituency angkang thongke praisi polling station do laswalong asanchom isi si thak ponsi kidam tanga chiklopen pangcheng ponsi pinile thok setame sanchom isi mate Longpho polling station leadership meet lapen pekar om kironame kapido ponalong APHRC aslong youth pen bangkresi lapen ASDC pen banghini lapen congress pen banghini amithang asong pen COC BJP along chipa ogdunlo bangso ame along em lun sing terong lapen Iskar Bianglong BJP ame Pudhon Singh terong lapen Peter Tiso IT cell convener BJP lapen Mahamaya constituency VDC chairman Rajesh terong lapen Dokmuka Municipal Board Chairman Biren terong lapen Samilangso Block VRCC Chairman Sona Singh terong lapen BJP claim bang pubang piatum chetong donsi ingsam jin pen patun pon Leader meet kidi nirte yam patan bang kon lo join don ke kecetam tangdo kasi halo so teng kasi pini keceng si bangke virbara par halo dak soita yes do halo dak chenya do kasi pini bangke indeng ini sono la bangke langlai buragohai sarik timung mulajan diloghat la so leader pemang pini kehan dolo da yam sar hai la si halo dak la soni bangko Mahamaya Khomosti ban isya abirta kini bangalan APHC leader tukidam tang kupilo Auraghat LA youth secretary la alang le Kramsa sama Ronjit Kramsa alang le nang join din do tapi alang logot ini bangkresi ada kini nang join din do lasi kebanggilang ani lason mane an society kini BJP along Mahamaya Khomosti tami kini bangke kapre ka parti along jito STD kini ke theklong bangke je Bharatiya Janata Party pe na bahera kini bangke kapre ka dol bangke mimelo obostha hoilo pu bangke Congress pen chenglo mate APCLC puno SDC puno lapen oneno adol tum tami kini bangke Mahamaya Khomosti alo bangke obostha hoilo pu bangke isi plan dak kini basi pini pen bangke nilitum leader mir along tami pini kapre ladak district president pan ke phado nang chutong lason data si pini yam sardo lapen ni senior leader to BLCC chairman Soros Sinterando lasi lason si kato ko ni tum ke wangilang ani dan ni kato ko singrum pepe si pini ke wangilang ani MBC election of Kamaru
lason digan mit ni tum claim pon bom lo si bang gilang ani bangke ni tum mahamaya komosti bangke 100% ki hai lo Dongkam bukam waisong patwak lamalong nizang karbiang long rong asara mechi hekpen NKARAA bangpu amekang ni pona berta perang ke kerben tirang pen berta nang pale Nizang karbiang long rong asara meya bangpu ameka pedwalong NKARAA amei pu dhan sing teron pen mechi pahimpu ponsi meki phalam the NKARAA chun bang bida sing terang pen si pachini pon Bangso me along KARA TRP Kongchun Bang Dhan Singh Ronghang Advocate Dhuniston Lekthe KARA BD Sir Joy Singh Ronghang Lapen Nizang Karbiang Long Angkang Pen Khayalam Chipupe Pen Pen Rong Asara Tom Chetong Dor NKARA Bangphu Meyalong Rong Asara Tom ke claim kidam nang ji arpu kachini nang je puthaksi Jasmet Chingwai Mate Chethan Chimompo Dancing Ronghang Lapen Advocate Dhonison Lekthia Tumpen Seksidur District along Rong Asra Tum Det Kachari Arona Long ki claim unaja kong aputaksi Jasemet Than Pajirmi Pon Lasonsi Seksidur District along Seksidur along Kaparlo Pon Inglong Aso Kheyatum Village Council Kachesong Pon unaja kong alam Thesitame Than Pajirmi Pon Bangso me ki jurahut pherangkia tumpen KARA TRP Kongchun Bang Dhan Singh Ronghang aphan KARA pen KRAA Kacheprek KRAA Kitopen KARAA ki claim kitam ke joy la pen kisung aprang prang council kachari atum 6 dura teng pen jakong kache har jaklong chiaphan ko ansai claim pon pia putha karjo hut lam theke thak lason henlo Kiti bino make cara ko bangke 2015 sam hang the dan kras ko bangke 2018 sam hang the aprang ke hat ke NNKRE ama rada bang cara long bangke travel bakal janglong lalu itu anak travel kena tangrup si mana asong kesen si halak kraf atau bangke kali masuk kan polong le kal bidat si dunai si halak kal bidat sama bangke kal bidat asong le kan itu bangke tak travel kedoan tangrup si itu bangke kal janglong orang sarmai ke kita kristin si anak kata Saya katakan kecepatan ke lam lahat ke karbidet pulau untuk mengenai travel debt pulang. Masih S par 60 dulu sekian pun masih S par 60 dulu tekan. Ada S par 60 dulu kena constitution mendu ada dengan paragraph 3 dan paragraph 4 along si transaratum an power yang tidak sedih alu. Tapi sih kena yang damai mah. Pasal mengadam lo pelunte village court untuk village council tadi. Asi village council belum teh lagi development atau village court pun teh lagi kena judicial atau si judicial itu tak lapang kena executive nanti tak schedule itu tak constitution of India teng kena ngam lo belum teh ladake karbidet ko pande nage tok tu gali ladake tribal ko pande nage tok. Asi karbidet lagi mo ba pirup ta pen lagi mo majok ta right dulu lah. Pulau tu nona kila kera punang asing pen nang litung fan ko pilih akan siksak do chat ason domo. Niri tum nona mat ke rason kasih sak bang thek long lelang arti harmu bang ke niri tum ke claim ke cuna apa sih tum ta api nangi dun pule pude ta cholo pipo si pude ta cholo ate la ke kara member kali tum ta kalang tum ta la travel gamura tum ange lage same facility si long polo ke si ta men la government kang claim punding si asong nangkok usin kal biang norong saramai mangi ke same pon kahala tum mangi ke pen montar tum ta la santos na ekam no extra 60 dulu teng la sita mehal tu mereka karbidet pun. Masih non langdam lo je non 14 Julai Assam Gazette pen dalam peklang lo. Assam Governor pen. Masih ada mereka karbidet pilih bang kena dekat napa peklang kali. So Gazette lo mereka aset travel ke doang macam ke dan village ko akan mereka ada peklang. Assam Gazette dan peklang lo. 2021 lagi 14 Julai ni. Tengah pilih mai ke pilih nang litung kemang kacing wai pon ke. Pilih kemang bang kalau soalnya lo je di litung 2015 nama hampa thelo 2016 kan memorandum pidang lo second memorandum piga 2018 lo la pensi kami aku nikah ini api 2021 to February 20 ni aku memorandum pilo so memorandum di pihak pen pelan kilo so siki pensi 22 February 2021 kami council pensi nan malam so parapan bir tamu ington iksinang Why is it so hard to find sunglasses in framed display and fit mirror?
Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses and frames that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Among the Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Defu Medical College. To know more, contact 93650376118. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihina mopit putat bir talo wang tulong. West Karbi Anglong lalung arjon gaon LP Skralong athan bang Merias timung ostomaratong phan lo thandam de pinsi achiklo baino chodeng bom. Amri constituency kapalo lalung arjon gaon LP Skralong nile tuma pherangki humri dampen halada ke thek damlong ke than bang Merias timung abang ostomaratong phan lo thandam de pin. Lapen ostomaratom ka charli nangji adimsi ki jui lapen kapathusi charli rong ranglong. Lanto takali ostomaratoma farman midday meal a ansetame ningkan isi soselo kipi pusi kahumrita mahot lamthe longdam lo. Karbi Anglong alo tok lang mate kachari a hian pen Karbi Anglong Autonomous Council atum RD KPP ajoini si thanbang atum ta lapuson cheplang longlok lo. Lapen LP skra thanbang atuma phansi BLO asai kapaklem rong tikia jok Kiongdung LP skra thanbang atum ostomara phan kwanma lokit hanangji ateng pen lokit hanlongli dokokriti Lasinon kiwang jia por kacharia hian Karbi Anglong Autonomous Council atum kwansi RDPG ma lake aporsi chinipo Amri penili tuma pherangke kirata me pe nangkilo berta sar bhat diye na nai ke ma hol এক বছৰ মান হল ভাত দিয়া নাই সারে সার নাম তো কি আছিল বলে মার্জস ই এক বছৰ মান হল ভাত দিয়া নাই হসা না মিছা এক খাসত দিয়া নাই ভাত ন ই সদায় আহে না নাই সদায় নাহে ন আহিলে দেৰি আহে না সোনকালে আহে দেৰি আহে West Karbi Anglong District Hawar Karbi Anglong Autonomous Council angkang alukido Chinthong MSC constituency along Chinthong BJP Mother Committee hinpen kidam tang ni phai pho mati jo chiklu rong jangphong BJP asa hemalong join extename along kache parai pona teng pen patir piponsi thelangar ni pen umnem polling station along pen polling station wise storing ame kepedo pona sai chengponlong Pinile thosatame prek jamadim jaluk langteng polling station long e luboi polling station roklang so polling station haba ingti polling station kungri pi polling station along polling station wise storing ame padponlo Bangso ame along non kidobom BJP sarkar kachari ponalong Chinthong solangdo aradatum ko PPC kaching thrawar sai kilong don lama lapen ko PI scheme se long don lama anpata BJP asong ke claim kitam nangji asona mung alam hehu chethan chimung pamlo Roklang so lapen habing ti polling station along local MSC ke hai prodi prong pia hin pensi meya long chitong don pen local ara tom pen chingki chingmai ponlo halapo jaluk lang teng pen long e luboi polling station along West Karbi Anglong District BJP Yuwa Morcha Treasurer ake hai along prong pi lapen BJP Chinthong Kisan Morcha ame phu ake hai Robinson Diso Tumsi meya long chitong don lo
Maya long bida sing hasa hin pen jaipon ke ajata political party along sitame committee dorep. Lasonsi BJP party along sitame dolong. Lasi madua ledar sitame BJP mandar committee along members mate active abe pulote BJP ticket long ledet tahaiji pusi jaipon. Halapo alom rong pia hin pen sitame BJP party along si cutting through our side do. Lasi solang dua ratum ning isi pet pen BJP asong apan kapahaiji apan si chuning report si non kiwang ji MSC kilik along tame ongdung award pen BJP party candidate apan kipi pen kapahaiji apan chuning report. Lang सरकार ने तो बात पसंद से काचिंग हॉल में नहीं तो उनका सरकार पर लसन नहीं चलता ना को काचिंग हॉल पुला दे नहीं तो पसंद लोग काम में पकड़ेंगे ना वोट के जॉब पे नहीं तो लसन सरकार में वोट जॉब ना को नॉन इलेक्शन में हम लोग नहीं तो काबिंग लोग के MP MLA इलेक्शन के दो को अंता नहीं तो दाग काबिंग लोग डिस्ट्रिक्ट के MSC इलेक्शन है लोग मेल MSC इलेक्शन है लोग किसुम नया पॉल नहीं तो लास्ट इलेक्शन हो रूलिंग पार्टी का वोट जाओ नहीं रूलिंग पार्टी प्रोते बीजेपी आथेमा आजादावार साइड पुस्तक में नील तुम के किदुप के ला रात को आजादावार साइड पुस्तक में नील तुम मांगे लासो रूलिंग सरकार मतलब बीजेपी सरकार से लगती है कानून बीजेपी सरकार सीएम डॉक्टर तुलना में हांगे जापन टीम लोग पे नील तुम चिंतों लोग में ये तुम्हें ये मतलब में जापों की कौन सी तुम पिनिया नहीं लगता में तुम देंग बनों लो तुम Rongger set puno, non arong tiri tum kaca tanggo don mali. Long chot puno ni tum long pun elo don mali. Lasi la pusona por ke mirke tum noho ka do jam dam jera. Anso se BJP panel tum jakong pang tanggung ji. Anso se Pradipaki panel tum atobar ke thom nun dia fansi itum bolang ko. Ini tum BJP long punon kongres long punon ASDC long le punon ni bang long punon kana tum da parti sia prinsipun do parti sia prinsipun do ni hok long ta parti punote lasi noda bang cethan long nang li tum BJP long sitame ini tum ladak ka komatsi mondol komiti tum kachari ma komatsi ladak mohila kachari ma komatsi ladak kisan morsa tum kachari ma ladak amondol komiti do petlo lasi halabang so mondol komiti long komat abang ku atiket ke hang abang ku abang si laso komiti long ki dudun ma kachirab lok ma alang litu pan kotson si alang litu pan kan tur paniba hala tum si tiket talong ko Pini ada babira tabang ngelapan si kanton iklo dumi thak me kurwang tru.